think I lost the breaking my heart. I don't wanna
Menhir, 1000 menhir. Hari ini kita berada di Utaro Kurang Seswa. Oke, laporan Sek. Dia liputan Sek. Selamat siang guys. Nggak masuk, suruh Pak Dev masuk. Hah? Kak sekarang. Halo guys, kita sampai di Mae, Kabupaten 50 Kota, berlokasi di kawasan Menhir, di Kali Tikung, Satu Tinggi. Budaya masyarakat Minang dahulu.